Qua Jingshah Kynthoh waganiga Jingklam yung Professor R.C. Laloo ni tay latalbo aga public meeting yung Andrew Sulai wong wa tadep klama hagawi nagi manbay ni Thai wong mele election de le penrem ni qua kau candidate yung UDP qua Pynshai phi pajba wa qua wong yo maroi ka proof ajing ito wa taga manbay de Jingthoh ni ria daga phone ni chandur nga wa klama ni kintin knang wa open sket ni Jingthoh yung o ba maroi kin gisngi de musuka thok ka jeler baj de daw hado nado arjar le remugau MLA ho ma let masimule tanrau de bang kwai dwar blai arjar le ho arjar so hai porman gau CM yung jande latran moses council daw nga khut meeting yung Joy Block Congress Committee hedi porang emlang he Congress manaman meeting ete chirup gi member yung Joy Block Congress Committee kama san phangudi rangkat wa president yung MPC hedi poru salseng simarak daong pemenau di poru nga mile election dia kedaw ge priam keti yung o changa mana kedaw priam keti yung o hadin de uklam daong ayo hampurai dangka ni ne bah mana por boda kwa mi mile biang ong nga jubab nga de chen darai mana klam musal seng simra ka president ong MPC ong wile jan burai porang jengai go boda kwa mile biang tong che sar nga chen darai te wo phlai nga nin ge jingklam yong Professor R.C. Liu kat ka stature yang wo ki bru brom gi po ber khat wan thok wo khamat ka perthai wa nga klami gi ni gentin te daw nga people lok maroi dar ko ni ki clip ki de klam wa de ong ma Andrew da habo mi na congress bawo damile election rei hagani ga por ninsnem arjar arpawar yenyu hayung yong ma Andrew hai tai ong i woro pai ba hoi gar chan TMC ong pai ba hoi taraya o ong la damile na ga congress da bawo damile rei hagani ga por ya an wo ma Andrew Moonlight sia party jaga TMC Trinamool Congress Party tenedi da pulong nga ongipi o ma aroi kan ni ka kejad yung o chiliang em ga Congress chiliang em ga TMC hajo ipole akso ga post ko ang chairman yung ga disciplinary action committee yung ga Congress wagi wan gule tam o to pam o a pertutki rei pun kan ni pundo a pertut pundo wa pangkanya ga ka an yung ga jing ile percaya ke parti tadang chania apiolok perlok piginong chongchnong ke tujuai constituency dang em ke jing chania kami uni bru hai tu porong man ru hamile la dadam ile kongres bahau dam ile election re mana po gni por ya o ke TMC mana klamuni nei dai halatul bo haga public meeting yang ma Andrew ongwa nga kelamai ini kentien guang la ile penrem ni ki kentien ngam jo klamam jo penmi menu la rei ho o baun wa am chiliang ga kejat ha kongres chiliang ga TMC nang yeu chania kam yo ni bru ne da plok uni o chong deu ha jwai ne da da berkhat deu ga tu jwai constituency berkhat ga business ngo wei to ga ta ga industry ngo ga cement factory ne ba em ga subsidy lang ba minister wak so ga industry pigli wan wi minister wa to ga industry yo tipi cái cái linh vào tù minister vào ajing to ajing mentoi semen thôi ajing mentoi semen nên xem mà Andrew đang ông mà victimize kinga man lang kenya kinga ya bah snau tho wa nghe đây cái election yo praga bot joy tang wa yo job ta wi the one with the thmu da mot ki cái ta do cái thong cái target kyong ki nei da plok ham up i tu content thok content chukor yung Professor R.C. Laloo wangam yang po berkarakat irinye nyongo wali thok epi ki pai ba yang tu jwai constituency ne da plok arphan jaw trek chan bai kum hor sel ko dor gyong phi ha symbol gyong aw to ka bom ka symbol ng ka party pi ilai ji pai ba wan penyoy ginong rim ki ginong rim mo kre en mata ni san snem i meng wan wo thok wo chukor bi meng wan wo pun bej phi wani ga men sen wo tibru ga men sen wo tiblai wani ga men sen yong ga jing chikri wo chikri hok ne menta gri wo ga jai bru ga maya gongi wo yo wo ga jai bru ngi em ga perdi jing ma la da nang yo sun char da gi do gi nong sun char
ในดาวon people หรอกก็ตัวจริงกล้ำนินแม้เราเท้าเร็วยกจบมาอันรู้ได้เท้าว่าพอจบกิตายจะตายยกเปียกบดช่วยทีนี้ต่อก็จริงอังโนดก็จริงทรังยง Professor R.C. Laloo